Familija Peki ponovno sa vama emisiju Žareni asfalt. Prednji amortizeri su zamenjeni, znači stavljene su givinde, zatim stavio sam druge gume i felne kao što smo već rekli. Pozadi je zamenjen gibanj, zamenjeni su amortizeri, kao što vidite koliko je auto sad spušteniji i koliko mnogo lepše izgleda. Dosta je tvrđi nego što je bio, tako da što se tiče tog dela, spuštanja i zamere felni i stavljanja drugih guma, taj deo je završen. Sljedeće što radimo, prelazimo na limarijski deo, odnosno na pod, na sređivanje grede, ojačavanje grede i ojačavanje drugih vitalnih delova na jugiću. Danas sam kod mog drugara Aleksandra iz Kragujevca, koji inače radi isto u Zastavi. Došao sam baš sa tom namerom da izvarimo auto dozdo i da ga ojačamo kao što sam već najavio u prethodnim emisijama. Ono što će on raditi na auto sad će da vam kaže, pa ćemo ujedno i neke snimke koje bude on radio na kolima da mi on snimi, pa će da pošaljemo. Vidjet ćete u narednoj emisiji kako će to da izgleda i kako je to urađeno i šta smo u stvari radili na tom autu. Ja sam Simonović Aleksandar, iz Kragujevca sam, dobio sam poziv od mog drugara Danijela iz Kruševca da radimo Juga. Znači što je mene dosta oduševilo, znači na Juga ćemo da vidimo šta ćemo da radimo, prvo neka ojačanja oko grede, uradit ćemo ojačanje praga, patosa, pošto on planira da ubaci jači motor, pa ćemo da vidimo kad ga rasturimo, šta sve treba, snimat ćemo, slikat ćemo i tako. Aleksandar je inače i vlasnik jedne prelepe Fiće kabrioleta koju ste viđali na tuning styling skupovima, tako da ćemo o njoj pričati sljedeći put. A sad trenutno uživajte u nekim kadrovima koje ćemo spremiti za vas vezano za Fiće. I pišite mi u komentarima koji vam se auto najviše sviđa, koji bi auto mogli sljedeći da crtamo ili koji bi sljedeći mogli da pravimo u SketchUpu. Naravno, hvala vam što lajkujete i subscribe-ujete moj kanal ili što pratite moj kanal
i vidimo se u nekoj od narednih emisija. I to je to.